again nirigira ngo ubwo muhabe wa government ashemeye kuba nakwereka ubujurizi ubona bwayine ubwo kuza kutekaho agira ati nyine record zone nyine ba printing za manye phone calls zuwa bintu gukora manya gukora za matrix z'amasumu zikwereka ngo ukora yo mwanya ogu rebe bishani tukabikwata mbeni yaheza kwereka byo bujurizi ubwona ukitega ndijya ngo ashime kuba na disclosinga na yereka ibintu byo nibyo gukora ki ibyo kuri misirizo mushango gwe nabo kuoreka iyo wakoze umushango akagugira ati rero bujurizi butwine nobu ubwo no bujurizi nubwo butwineho umushango no gukora ki gusinga now hati iyo niyo cyo gutekatekaho waje to bujurizi kabura kare n'amazima hati iyo no shara mu kwikirizo umushango umbwire bombana n'umutu no gumana kigateka hagareba n'amazima kikaretwa cyangwa kushanga umutu n'ikindi n'amazima ukacukora ku ngaro nga defense iri kubasa kwiziramo nuko aravuga saruka defense ya self defense ya manya provocation kurugero ko cyaresere mushango ngo nugubaho ushange n'cyane cy'amazima ukacukora ku ngaro mu defense rumu yonko mutindi defense ningashi kino cyawe ecyo kubasa kwehozaho punishment yo kekacendera ningasho mushango ukagusinga now hati ekindi kumukuzo mu negotiation zaho mwaza kwikiriza n'umushango kurugero ubyizo bwo wareba umushango nuko n'amazima nkagukora tukonke ikibonerereze iki ati iwe na state attorney kumukoremwa kwikirizana akibonereze ningashi yikiriza state attorney we state attorney tuwara gukora ki tuwara kusharamu tuwara kuchamata hati kibonerezo twikiriza neki nabanza buzoha umuramuzi no umutasoje tukasha umuramuzi nayizira mukaye kugira ngo iwe hariya punishment yo imwikirizana otikare tumwe no woriyo kunshade myaka etanzu kunga share y'umwaka gumu hati magareka ba recommendations zizo bazitwarowa uwo muramuzi go muhabi I mean umuramuzi uza kucyo mushango ninga kwikiriza akateka o stamp ya we yaheza kwa approvinga tukurigiriro kunkureba ningira nte punishment nemara ninga yabanche yaheza kwikiriza hato mushango mu gucinga konka yayanga akajata punishment wa mhanche ninga sho wagirenzya kurigirira ubujurizi bwo ako no mureza nabasa kureba ari ngo umuntu unashikana shongo tari ubujurizi bwo kumwemeserereza kanoshanga mwamujema kumuteko mushango kanoshanga utakumanya consequences z'iki kintu cyari nayikiriza hato mureza nabasa kwanga hata cyanga gishimasa ngo naka yakuzanka hi neza kuzondijo muntu ejo fayiro nko kutwatwagambire mugo muramuzagirugamo ubwo muramuzi hata naye yagirigamo yaza uwondijo muramuzi niwarahurire ubwo mushango then ikindi na community ngaci twawagambire cyo twaganira kugira ngo harasho muti yakora umushango ensiyona necho manya akikandi mwaza muri bi itegandigera ngo mu concert na community yes nayishimiye kubera involved in one or the other kugira ngicyo bagamba ati ngari ngije mishinga itwantire ba social media yone tamire mwana manya yito muntu manya ugwakozere ki manya kana kato hatarugo kuba noreba ngo ubwo mushango mwaza kuzo mu pre-bargain konka nuguza kureta ubuzubu bwinyo shango umuntu wikirizo mushango ngo agara ko mu community na nabantu bakaba musiyochi bamujwaire bamushanga abantu bamwita bo batakumanya process y'imwara bamu no kumwikirizana konka community kugira ngo kurigiro umuntu ekintu kiyakora umuntu ngo yagara ko mu community yagara ko mu bantu hono rigere kwito mwana wanaka hono rigire kukore kintu nkeki otahiro mu rutoki rwananka waritema wazo muntezana niyo tukumanya ngo ibintu ubujurizi ubona buruko hata abantu batandika kugira ngo numureba government numureba amanya ibitongero bya government cyo bukora ngo bagire ko bariye nguzi umuntu w'Amerika kuko shanga bakarabo umburi yo gushikire mbeno nabo abo kwa bari mu negotiation zezo nubambareba community iyo neza kucyakireta ni kishani cyo mu community harimo kishani ki nk'ibintu byo kushanga byaza social media kugira ngo tutaka hendi rogo mushango turebe iyo community neza kucyakita kuko community participation n'ikintu cyukuru munonga ombintu nkebe special y'imshango yiti kuba ndukora ki y'imshango eri kubera ukwikirizana aho henyini kandi kanso no yatumanyisiza ngo no mwanya gwenyine mbere urukubano ikara ukose kiharunke banki kumanya nenye twaza yawe nikigimanya omukayire kanu kenyini kanso tuyo tugero baiso kandi hansonge gyuni yemu harmu involvement na muno muneze ensonge zensimbi kanso usangoli amazima genyini mu mutima tukujagama ngubona bari yo munkomo emisango bakagikora usanga umusejja mukuru umusanga atagukore omukutakora musango umusejja mukuru wogo no mutayinemu nkengamba yati kandi usangoli rwago mutayireho ayine kirukumara
akasente nkonkumanyisa nikimanyisa ina capacity eyoggerati akaraboko akabaza urujungu akagerati akatera abantu ebukonde kurora umusango gupaka nagamba oyango ikirize ninkusiba kintu kikera kuletereza kanso abantu bito babulikiro na munaona ko batayirwe imisango bamalira uri amalira ikiriza gamba amazima genye hati kinda akora kanyikirize ngo musango ukakora but in actual sense no sango musango gwatakoleki bayikabo burwa no butesobora amalira gwikiriza abantu ngabo kanso no bahamageza nyo ningira nti obwiro bwinji obutamanya kechi tukugamba ignorance is no defense ujango abantu abamwe ibintu nibabizamu ahabo butamanya ushango umuntu yatine kintu wahura amanyango bakutwara polisi wahura ngo bakutwara nkahi mwana hura byona byakuberi iguru byaba byinji hazo obo butamanya nubwo kuretera abantu bamwe babona bene cyo dukusimira management ya TV West kugumana itangariza abantu ibintu nkebyo konka ekinkwenda kushomesa abantu ninga konja kubagambira kechi twatwagambire umushango utakagwikiriza utagukozire ubo mutayinde sente numuhoza ahoko ko tigiye kubanza iyajya ngumanya yakuteka amaga sente bakusinyisa umushango tiyo yahamheru abantu no kushumanya ngo nojuruza igikoti yaza mukamanya ngo oyino bujuruza bukumara kandi utagukone kandi taragukozire iwe juruza aha oyino mugisha go kwapiringa now hati obuzubo buruho ko kuheza kuzo pre bargain okikiriza now your right to appeal no wakoraki no wajiyaho egiye kugira ngo noza kukupleadinga not guilty no wajiyaho ijuka noba wikirize ki umushango wikirizo umushango hakimasa ngo baza kuconvictinga tumuraze mu full trial nkimanyisa ngo ozo kureta obujuruzi bwawe ozo kureta barakozeho aha umushango ukagwikiriza bene zo gukora kiza kusavinga washanga ngo okagitaha muje pre-bargain agreement etine mubuzu bubwono kikiriza je tuba kujema ibintu wabsigninga je mwazo mishogo muramuzi ba approvinga bashanga mwene ibintu byona kuko mwikirizana nkoko ati ushanga ngo your right yo kugira ngo umushango pleading not guilty utine mushango ati no bawajiyeho ejo full trial kugira ngo muzo process yona yo kuroba juruzi bwawe no bawajiyeho ejo kugira ngo hatu waza kwapiringa no bawajiyeho ko ejo kare bamwikirizana mwasigning konka nyenda kubamanyisa kugira ngo nubwo mwamutaka hendire no bako mwamwikirizine mwabigambira ngo ariko mukoti wanda no byejura uta nyoti nikirizana na byebi kandi kaso numba mutahandikire kasho no mwako mahandike mutaka bisayiningire kugira ngo mwazo mishogo murambuzi wikirizana na nachi wikirizana na enchomweje yo mushango ngo kutwatugana ujikano bazo zo state attorney na no na victim na nago wisi yo mushango mubahaja naho wakire nkaho mishoga court ngomara mzarabuza kuteka stamp kubinako nojota nyoti nakora ki hatu babishazamu uju rejecting a pre-bargain hatu mugumiza muki mugumiza mu mushango no mwena stage yona no basa kora ki kugira uta nyo nagergamo ahabwe nshonga zite na then of course no avoiding kicho wagambire cya sente kugira ngo iwe ahabo kugira ngo bakuteka onka sente nyingi umutananda kwemeserereza hato shanga ngo iwe wafagikirizo mushango utagukozire kandi atecho ntikiba nkikora cyo kuko secho ntikiba kitari kirungi ahubwo ngiki twareba ko kuba wikirizo umushango ngo ukagukora hati masa ngo bakora ki bakumimza umushango ukagukora bakuconvictinga ngo muntu wakozera umushango kandi utarakozire ki utaragukozire mwene hati nico tuguma tugambira abantu kugira ngo iyo umushango no utaragukozire utakakora ki utakikiriza umushango utakagwikiriza ngo ukakora umushango kandi utarakozire umushango ahubwo twareba ngo kwikiriza umushango uba wayehaho iwe byoshime kuba notunga as an accused person rights zawe as an accused person ushanga wakora ki wazeyaho tokuza kwemera kageze nyona aza kureta abajuruzi kasha abajuruzi no retota iwe mushango wagwikiriza cases zikobin council no manyo background yange nkuzibwe ngomo akwa mama nakora mu ngomo sometimes okwano bazana abantu abo ubundi abakyara ubundi abasayija bakwa bali munda oliya kubaliza amazima na amaziga agarra umukwano mbaza kuoleka ngo umusango nyonta koleki tenda gukoze hati kandi wagamba umuntu umusango baratarakozere atayikiriza ngo atakukole hati nikija kitakandi gusanga amazima genyini muramuzi obujurizi obuyabwe hankaha
ubu kusanga amazima genyini omuntu omusango atagukoleko baitu akayengo kam he ended up being convicted yachwerwa kandi yaliyo nahereza kandi nkomweza government zitalizim nazo umuramuzi nabakozese kuri teri yaki rundi bujulizike kwa burumero omuntu paka hasayo kumalira kurora yeka kutwarwa mu prison but in actual sense no mugaruka yaharabero ubundi ko mwaka rundi akarira kakubasaliru nakuleka amazima musanga atagukoreko no kokati ndoreba makumukuzo umukoza hatuwe umuramuzi nagenda habya ubyo nohoza na nobwo muhabi wa government yo ubateka omushango yo bateka omushango nota y'ubujurizi bwawe bakuteka omushango nota y'ubujurizi na nobwo muhabi wa government na wateka y'ubujurizi umuzo mukoza haza ubwo muhabi wa government ni wari kuba ayine kurangu yarondo ubujurizi bwona kurangu yakwamiserereza nguyo mushango kuri miserereza nguyo mushango kakora ki niyo gumano yehozaho ngo mushango toragukozire mwene bashanga ngo baza kureba obujuruzi obwo yaha ati umuramuzi we natari yo kuri himwa kuri imishango yanyu we nareba obujuruzi obwijankahi mukoti ebi wahoza abajuruzi bawuno bagamba ki obwo nagamba ki iteka ndigamba ki hatwa acheza kugitebe ibintu bibiri yareba obujuruzi wemba zona azahite kugira ngo barete obujuruzi yarete obujuruzi hati yazahiteka ndigamba ki kurujiro obujuruzi obwa leta n'obujuruzi bwakwine kuzo mukoti hati wo muramuzi akora ki omuramuzi acwamu kwa kunagame omuramuzi yacwamu okahurira otamatiri nokora ki nojura no apiringa ogiro toko omuramuzi ebi yacwamu yo tinikirizana nabyo ahubwo mushango tenda gukozere mwene tinikirizana biza kwa apiringa konga ko kuba wagira mu pre game hati masanguki no wabyeyaho mwene baza ku convicting zo kusavinga tin kumanya ukanso turatwamwetegereza kurungi hansonge giye nyine obora mu musango utaragukozire kanso tarukwa advising arundi kwereza magezi kugenda mu pre bargaining ngo uko bora gyayo kuri icyo kubanza iteka yo kubanza noja kwikiriza mu musango ukagukora iki akabiri muri kijya kwihaho obuhereza obundi buntu bobe no tunga ikiriza ogumira statement yawe musango ukagukora akandi rundi ntagukore nuko eki kikuyambe kuba onogenda maiso musango gwa nkimanyisa no baraba obundi enchwamwe yo muramuzi yo gwenyine mukoti murumu otagisimire oyino mugisa ngo mu Uganda kujura rundi kujuriza kusigikira hanchwamu eyo muramuzi yarakuba akozire aho henyini ano tuli kanso akande netugenda maiso anensonga egyo niyo yenyine umuhabi wa government aine nchwami yone yasemerira kukora atayine muntu weno waikagwizeo na muno munsonge na muno fairo bekwe mazira kuko ati noreba itekandijira ogoma habi wa government na niwe kumukwikirizana aha punishment ninga hakibonererezo hati we ubakozero ho musango yo gukozire ubakozero mushango na no habi wa government hati kumukwikirizana aha punishment hati aza agitwara umuramuzi so omuramuzi yareba ngo iyo punishment y'umuyikirizanaho ubwo mutashimiye kuba natunga eri kuberengire hwaho hati pri bagay najata atomutaka basa kuba yisoro umuntu ngimo yakikiriza imwe mukiza ngo kajangwa ngo katumukoshoninge ninga shitumutumusasire ninga ngo yashashure mitwari 10 ngutumureke hato omuramuzi wakakuza kuri akora ki ayanga kandi nabwe nawo umuntu uri kwakoze umushango kari ugwikiriza iteka ndya kanto shimukwa no muhereza icyo ekibonerezo kirengireho kugira ngo hati nikiriza ntakasumuka uninye nabire nkibiri tumwe nanisha bango sasa rutaha twakubona niwo mushuma cyaro utumwere katuzo kusube imyaka 10 ninga 20 kandi ushanga ngo umushango go kwiba bambaza kusuba umwaka gumwe hati icyo nacyo tukikirizwe kugira ngo iyo kumwataho muri bagay agreement mukajya ngo mwikirizana ngo twakubana musibire myaka hamusango gwa kasimu ati kugira ngo batire mbaro no mushuma mwe wikiza ngo riyo mushuma mwe hati kaba kongera ikibonereze hati icyo nacyo tukikwikirizwa muri bagay umuntu ushime kuba no muhereze kibonereze cikeho ahajashime kuba natunga mwaheza kuzo mu process yona umushango gukamukwata mbene hata unshima sangu iwe kibonereze ushime kuba kweza cikeho konga se nabo cike munonga cyo kushanga ngo bantu bareba jya ngonashikano shangu nabasa kuba yabahereza yakasenzesha nango bamuhereze kibonerezo cinke cyo wabagambire bya sente mbene hata umuramuzi we nakora ki umuramuzi nareo umushonga jata igipri bagay na test yashime kuba natunga ho kibonerezo cango ho kitari cyenyine kiri cyashime kuba natunga maximum sentence
konkana abo kitari cyo munonga mbene cyagati Okay. kurugerera umuramuzo kuyakora ki umuramuzo kuyareba then ubukose na ndije nshonga egito atwagamye kugira ngo ebe mwa discussing aho mware mwakwikirizana tine muntu harabikorese ibintu bizakubandi bukoresa okurisolvinga issue ejo kera kurema tokuza kwata wo bujurizi kandi ukaza kwiruka kabutwara handi hato bujurizi wowe koti ne bitakubwikiriza ngo abere yikirizo mushango kandi katubetwa watanjira no kwandika papara ati shinje bakitakukora ki nje bakitakwikirizwa umuyiteka kugira ngo mushango yanasha wagwikiriza ngo atwiyeka yagwe hakana mwazo mukoto katandika kubirete hate bimba bitakwikirizwa umuyiteka. Okay, makubya uri na mwenda umuragenda muhabu wa government akande iwe umuhabu wa government no uri wakozera umusango mwine ubwira ubugamba bundi mwikiranganize ahansongegyo ekwatagana hamusango kakuba muri yo negotiating kuri mu muhabu wa government ebitu kakagati oli ubakozera umusango akahura emotions zaba haiguru akagamba emyuti ndukuje kubikiriza nikiba nikimanyiso bujurizi obo mwaba mwakaho umuhabu wa government nabusazamu timuseberiye kuba mbugara mu muramuzi ngunu bwakozese kurora either nahereza rwakozera umusango ekibonerezo kandi ekya kabiri kanso yagamba umuramuzi umukumuletero umwihire kuri ayine kuroramo naho aso kusanga kandi ubundi umusango abaseberi kucwira imyaka 10 kandi bakucwirira imyaka 2 nikibensa naho nabwanga nagamba umuntu urukusikira umusango gwakozere ekibonerezo kino kitayito aho henye no turi kandi nabani nsaba tongere tumure mukakera turagumva humuro tugenda maiso na programs simuka ijuka tujya kuba ntubazaho nayo muhuririza ruri aheru akande nora banamba yitu note ibiri note mwenda note ina mwenda 0200 mwenda 0 ina mwenda niyo studio line noja kuba noteraho osobole kuba notereza ekyo kurora kyawe akandi omu program sisimuka nyija kare kiru kanso yari yakimwa roho naja kuba nagaruka mu buri kikaguzo nyaburewe utaruga simuka TV Wesuguma. Program sisimuka aturiye tugera maiso hamna akanso Eliakim Capson no wenyine nyencha karenu omu studio tule hansonga eyo kwanura plea bargaining na muno misango eri criminal no which kanso yatumanyisa ngo umugisa guroho sukwehozaho ubundi kikakuyamba kukehia ikibonereze kibasemire kwanwa kwa kanso nyana kaguze kikaguzo kimu nuko tugenda hamasimu twagutahamu twahanura na ikiriza nkagukora baito kibonereze kibampa kiyunguraine kikoto aho ni koranda ataho we bari munonga atunureba washanga umuramuzi kandi kibonereze kiyakwa kitari cyo cyumuyikirizana hata unoro kushanga no appealing ningo kwashanga ngo kibonereze ecyo baza kuhereza nikisingaho ekiboneze cyushime kubotungire umwiteka Mwene washanga ngo hari mu process etatamburaje umwiteka aho tajya ngo plea bargaining shime kwa nene tamburo mateka kandi shime kuba punishment yibaza ko ere yimwikirizanaho kugira imwateka mu agreement mwene washanga ngo ekimwikizana mu agreement ko bagira ngo twikirizana baza kukoma imyaka 5 ningashe imyaka 2 hato kashanga ngo muramusare kuyahika yajata atwaza kusibe imyaka mushanje kandi ere kusinga himwikirizana hata aho no appealinga kugira ngo emwikirizanaho hari mu agreement tibyo mwakora hata aho nubwo rukushanga ngo za kwapiringa ugashanga ibimwikirizana byo ndemo handika nibe bishikire kandi biryo mu mateka hata aho noza kushanga wagumiza muwaza kusavinga ikibonererezo cyawe kake tugenda hasi mukanso ni ndora embozi regera mbayizo process ya appeal mukote yeta na muno muntu wabulikiro nyona rundi ito abantu wabulikira batarakumanya tena ikiranganiza umuramuzi na hura yanyigiriza kandi ikibonezo tiyamba kile tukiranganize nyo umuntu wabulikiro hansi kandi umusango baguntayireho kwa piringa ato kujo so kujuriza kona
no rwashirira roya nakutera impapura notice of appeal kugira ngo wamanyisa koti noza kwa appealinga washaba iba kwita record of proceedings na nencho myo mushango ize certified ezo mukoti wazitwara mukoti yahigura kugira kubi byabyo wa chief magistrate hati oshabe izencho myo mushango na proceedings ninga sho kubizire no muhoza hati obishaba ku rugo mukoti ohandike bari mukoti urujumanyisa ngo ryo noza gukora ki kujuriza hata impapura bakibukwereza utebekanisa impapura zawe uziteko mu high court. So Uganda na muno munito abahansi twamanya kiki kitusemerira gukora na muno tukuba tutayikiranganize ni ntwamu eyo muramuza kubakozire hamusange kuba netujunanebwa 0200 mwenda 0 ina mwenda niyo studio line noja kuba notera iyo ruino musango iyo ruine issue yona ruine complaint rukwetaga magezi obeno bazao na council Eliakim akapsona tumanyana hano sebo Izi West murire muta turireje sebo amazina nawe watera ago nambro cheneza bya ekirano cento mu Bongare. Okay mkurambros council arya agamba nawe nayo mwana wanjogo. Okay nangwa ogo no mugisha obondo Eliakim bigire yayongera kushobora abantu sebo konka tukarebere koti yoyonganeye positioning mu kushobora n'abashongezi kandi nonsura ngo nakasere kabo kabaramuzi nakasere kabo bona bari mu girecho kugira ngo ngo umwana w'umwinkejejeje nashaka kwekija kubakorera kurungi abo kwande abantu bamanya kandi umwana w'umushanga ngo umwenda cerereze mushango abo kugira ngo bajya amasantu akantu dena hapo umwana umwe apashanga ngo abantu batakumanyira iteka imishango maremyaka n'imyaka abantu bagumana batungure neza ubwo ngo neco ni timera kanso tugaya akongera kwishobora dene shonge yakandi omwiteka wenda kugira ngo wakore kintu under duress obondo tekundire konka bakujema ho n'abahango bagira ngo bazakicumarira obondo wikira ubwo kanso nikiriza amherwa byo n'abashaka kwehindurira twinabona abandi bantu bakora rya koti obondo tashobora baramitenta n'agamba na boss agamba no muramizi barumwa mbwe nabo bantu atobo position yawe neha wo muntu ino mushango ningo uri kubona nta toka yigandara n'umuramizi icyetago muntu wo kuranda yayimeza hagati yawe na muramizi webare mnonga omukuru Ambrose okay Ambrose yasi garike Ambrose Ambrose webare mnonga evidence byawe kandi niwe ukusima webare nyoni ngiranti ngechitwe tugamba ignorance is not defense and we have seen people thrive on other people's ignorance abantu nabatembera habutamanya bw'abandi kandi eji Ambrose ni responsibility ya buri muntu buri mwebembezi wena okushomesa abantu bawo mucyanga ebe bintu wabyega hanacyo nanisime ya management ya TV West okuteko programs zo kushomesa abantu hadi niyo Ambrose zo kuwabyega bishomesa abandi abebembezi tubashomese kugira ngo bamanye ngo ebe bintu nuko bishime kwani bikora ki nuko bishimiye kubana bitambara mbwereje no responsibility ya buri muntu tokabasa kugiteka hakitongore nanka buri muntu wena ine responsibility kugira ngo teko kutokabasa kombe kaje ihanga ryitu note ibiri note kandi mwenda 0 ina mwenda nuhurabe usobole kugera irakari yawe nko kuri yahurwa aho kwetorora ihanga ryona sebo urireje sebo ndire kunjimira mutati Yesu turireje sebo wewe bare kubana utureba naziye ganjira ya mutama nayisa tatora kuri Kampala yaba nimbuza ate nkitwe nkiyo korona babire ntubatino muntu akubasa kutoreza aho nkitwe akurwa mu gavumenti ndatino roya wewe bare munonga akanso now omuntu bako bahaba bida accused person nawe aine right okuba ine roya haroshanga ngo aine roya weye then haro baroya abo kuba bari yakota kuba bari watch brief kugira ngo na baroya aba government konka bakorereza
abantu baburijo iba kweta state brief kugira ngo oryo wa state konkanoza kuhorereza omuntu obatireho ki omushango mbweni wabo ryaho kugira omushango guba kuba bakutireho no basa kugambira muramutse konkana abantu bakimanya ko ni baba baruho kandi babashishora kasente kugira ngo aba bantu bateka imishango nawe abayineki representation ya roye. Okay, hello Sebo wanje twakwakira Sebo ekibuzo turireje Sebo rirota nije izina waterankai neshonga ya Sebo amazina ni byagabare munazina atera kasare. Okay, Sebo nyona ni sabe namba ya kanso nakugikuhereza Sebo gumaho. Sebo Okay, kanso abantu bereza babusima rohura nakanamba bakasaba abantu balukubi kanso akana issues zezo nanogamba mbibe hacha acho ya nakamnyona jambo zishi anagambe cha aba broker ushanga rya koti nakukusa waba haba birumushango gwawe ninga shiba niwo ubakoze urushango iwo umuntu woshime kuba notambara nawe ni state attorney niwe ariko baroya wawe dena nogo utwagamba kugira ngo wabo rya accused person oine roya wawe nko muntu ningashi oine roya wa government ababa rya state brief iyo ni woro kugambira nshonga zawe kandi wari ko mukoti oine rusarwo kwemereza umukono oine rusarwo kwemereza umukono maramaza akakubuza wanogamba ki mbere cyo kubana ndagamba chona zo mu open court omwami ryo mukoti zo bari yakoteri bakweta Ambrose n'abantu bamanyise kugira ngo noyemereze umukono gwawe omuramuzi nakubuza inshonga yawe ni nuko muramuzi nanagamba mu rujungu wabo tarukuruhana babino ba interpret wowe takubyetegeze kugira ngo niwe babase kurira inshonga yawe ni mbweno ikizubwa okugamba n'umuramuzi wabo ryo mukoti kandi oyo nobugabe kuboyineroye. Okay, kanso nakira kigamba kwetinira ekya kabiri no Sebo. Hello? Hello? Okay, 0200 mwenda 0 ina mwenda esimu kemu akande. Hello? Hello? Sebo rireje? Sebo. Okay. Izina waterankai? Amadina manyenda bos kunkubana tera fotpoto. Sebo fotpoto saidi chona. Ni wao mshenye echubuzo chanje. Okay. Menu nkita abana batakumanya biragiro kuba kuchwera umusango kongo kareba ngo numuhango. Batakuchimanya batango umusango kugira kupingana n'ekisudire kibakwereza tibya balancing. Kandi tinero yakubata kusoborera. Oya bare munonga ba fotopoto baturebere. Aho totobagize ngo ntabaruho roya wa state abako ya state brief ubwo ni wari kuba roya wawe nkiyo nko muto batiriho umushango so no mwebuza kongani tukuzibera okubuza abandi abantu nabasako ryo mu nkomo konka abantu bawe ni babasa kubuririza umbaro ya harabaro yabako batari ba government kandi bakwiyamba bari ngarigo aid ninga shinko muntu wenda kumubuza akakugamba tukurigiro ikiboneze cyo bakwereza n'umushango go birotireho bakoreza ikibonerezo cango deno katandikiraho. Okay. Wekaguzeho baza utachulera mbaje ngo kubuza tuba bushimo kakuboka guza no yongero kuba no manya kakuboka guza akandi. Hello? Hello? Oh, sorry. Ogerugaho borano teresimu kesha volume ya TV yawe nuko tsobole kuba nitulirizangana akairika turukuba itesimu kemu tuliyo ntumalira program hala. Sebo iyo goyore kuba no tureba Sebo aya na tera kunjiri imba kwetoha araje. Okay. Wichi kuba tongo mukoto batagama ngo umuntu ngo tashino kuba munetse umufunga tuburiyo haje cyabo ho deno kare umuntu bamwakira kiranyira kubuzo cyongo. Okay, wewe mnonga ati noreba aronka hitekeri kubandi shanke rya hingwera batubonosha muntu bacumanya kuko bwire bwinjini bateka onka kashani kesu mara bateka onka cinka ka cross ninga batekaho silence in court konko mwabantu nibebwe isumi yabo
wakati nureba mbwenu umukoti no atakenda gukora ki okuteganisa koti yaba negendo misho mbwenu abantu bakimanye ngo tokwikizwa kubo inesumu umukoti eri kugamba aho kwa no wateganisa ki no ba wateganisa koti proceedings okay kandi aziri 46 kanso hantsemere kwa twengora bwamo kabiri tumarira nyikiriza nkusime we bari munonga coordinating program je na management ya TV West okureta program nungizo kushomesa abantu na no kutekaho ubuhereza kw'abantu kutera amasumu tukahurire buzo byabo nabo tukabagarikamo na nimwe abatari kurugaha program ya simke ya TV West mwe bari munonga ababuze buzo byanyu niyo cyane no kubagambira ngo okubuza tuba bushema no ine kubuza kurango wabasa okwetegereza bwene turukwendera na sigara Eliakim atumanya Capson Roya ningashi omunyaberaje wabuze namba 0 munana ishatu 0 munana ishatu 5 na mukaga 5 na mukaga 5 na mwenda 5 na mwenda 00 mwe bari munonga mukama baherezo mugisha obutabuza tuba bushema ninyenda kusimana nabari production aba kamera mwe bari munonga mwe nabantu nimbasima ahabwa program nungi nasigara Eliakim atumanya Capson kandi rukushero kwebembezo kuzo parliament okujekera kashara mwe bari munonga mukama bahumuci abare kwiza abaruya bamuri n'umutorora nuwo kanso Eliakim Capson ningumi yantensonga zine zitwahanura zino rutambu kusteza mukumanya kwaitu no kwetegereza iteka akandi kanso yatuterera hakigambe cyo kukaguza yuburobula kutikaguza lekwe kwatirwensoni abokobo kukaguza no kariye cyo kuba ano manya rundi cyo kuba no itaga kuyambebwa akandi yebirukeraho ekirungiye namba yegibaha akandi aho nemujakora mukwatagana nsonge salizim nazim aba TV West nibanyita kasanga klake niriyo ibara yange mpako yange niyo akiki akandi pako Burundi ogundi atujegena mukahumuro kake mugumeho mutarugaho uryo takiki lekuru ya moti